ja znam, kad smo se dogovarali za emisiju, gledaoci ne znaju. U isterivanju Dame X iz postelje gospodina Dragogna kralja Aleksandra Obrenovića najviše je stradalo jedno svešteno lice. Jeste, stići ću, sram ga... Prosto da vi ne zaboravite. Da, vam posle da zaboravim. Pa sada pišemo knjigu o zadnjim Obrenovićem, gde će to biti jedan vrlo... Nas dvoje pišemo. Biti jedan vrlo interesantan, jedna interesantna pikaterija. Šta se događa? Odjedan puta reši se jedna delegacija, da požurim. Ne, samo vi pričajte. Jedna delegacija dolazi kod kraljice gospođe Drage, ondašnje. Jedna delegacija dolazi kod ondašnje gospođe Drage Mašin, devojačko Lunjevica, da na zakazani sastanak s njom u Avalskoj broj 2, to je odmah iznad Slavije bilo, a onda to sve bila kukuruzišta. To podatak imam od momka, unuka, onog momka koji je zaključavao i otključavao kapiju. Oni su ušli unutra i naredili da se kapije zaključa. I onda kad su lepo kraljici, kasnije, a onda i gospođi Mašin, objasnili šta se od nje očekuje, da spasava Srbiju, da postane metresa, ona, setite se onog svega ranije, setite se obraza srpskih žena, bila uvređena, bez obzira na ceo sastav delegacije. Ona je svog vučjaka napujdala na njih. I vučjak je počeo da kiliše, jer ga je ona terala i lupala, uzela neki kišobran i čak lupala po nekima. Ništa drugo hrabra delegacija nije smela da uradi nego da se spasava bekstvom. Ali kapija je bila zaključena, znači morali su da skaču preko plota. Sad, u skakanju preko plota, mitropolit se, hvala Bogu, imao one dugačke mantije, on se zapleo, počeo da viši na plotu. Pas je počeo da ga grize, ovo je urlao. I priletao je Vladan Đorđević da ga spasava, da ga prebaci. Međutim, i Vladan Đorđević je loše prošao i njega izujedo onaj vučjak na mrtvo ime. Mitropolit se spasao, ali pola mantije ostavio na plotu. Šta je bilo iza toga dalje? Cela delegacija se sklonila, jer vučjak je imao tendenciju da preskoči plot. Mitropolit se nekako dovukao do mitropolije, promenio uniformu, ali šta je radio jadni Vladan? On je sam bio izujedan, to je rana na rani bila. I onda se uplašio. Kaže, ovaj pas mora da je besan. S mesta je seo, hvala Bogu, prolazio brzi voz za Peštu, seo u Pešti i u Pešti je primao vakcinu protiv besnila. Eto vidite. Kad se to smirilo, onda su oni... Gore nego u Pekićevom besnilu, morate priznati. Grozno. Onda su rešili kako da dovedu. Kraljicu Dragu buduću su doveli u crkvu da kumuje nekom venčanju. I onda se crkva zaključala, onda se izašla cela delegacija sa predsjednikom vlade, mitropolitom, svim ministrima. Doneli su kartu Srbije, doneli su krst, sveće, Bibliju i cela delegacija klekla i kaže, gospođo, spasavajte Srbiju. Žrtvujte svoj obraz da spasete Srbiju. I kraljica Draga žrtvuje svoj obraz i spasava Srbiju. Ona od onog doba preuzima ulogu vođe Srbije. Ona je bila ta koja je vodila Srbiju. Koliko god da mi je simpatičan kralj Aleksandar, pantalone u tom braku kasnije je nosila kraljica Draga. Sve je kraljica Draga vodila celu igru, celu kuću je ona vodila i celu Srbiju. No, gospodine Bogdanoviću, da samo malo preslikavamo opet gledaocima sliku Srbije za vreme vladavine kralja Aleksandra i kraljice Drage. Da, pa evo ovako, ja sam se sad setio, mogao bih i to da kažem, dakle da je u to vreme, dakle kada je sagrađena Srpska željeznica 1884. godine, voz iz Beograda do Niša išao mnogo brže nego što ide danas. Dakle, to je, evo, isto tako zanimljivost. A što se tiče doktora Vladana Đorđevića, tu bih mogao da kažem kako je kralj Aleksandar želeo da tu zavađenost među Srbima smanji. Jer osnivanjem 3 stranke, dakle za razliku od danas koliko ih ima 350, tada 1882. godine osnovane su 3 stranke. Prva je bila liberalna, to je otprilike bila jedna narodnjačka nacionalistička stranka koja je više išla ka Rusiji. Druga je bila naprednjačka stranka koja je isto tako bila narodnjačka stranka građanska koja je više išla ka Austro-Ugarskoj, međutim njen predsjednik Stojan Novaković u jednom trenutku je išao i ka Rusiji i na kraju smo imali Narodnu radikalnu stranku pod vodstvom Nikole Pašića, koji je bio, dakle, učenik Svetozara Markovića i
išao ka toj socijalističkoj ideji. Sada, Albert Male, učenik kralja Aleksandra Obrenovića, pisao je svoje memoare i u jednom izveštaju francuskom ministru inostranih dela piše: postavite pitanje Srbinu šta je on. On vam neće odgovoriti ja sam Srbin, nego će odgovoriti ja sam radikal, liberal ili naprednjak. Dakle, Srbi su se toliko izdelili na te tri stranke da je to bilo strašno. I onda je kralj Aleksandar, kada je došlo jedan puta do svađe velike u Skupštini, dakle, on nije počeo sada da ismeva poslanike opozicije, nego on počeo da se šali sa poslanicima i sa onima koji su bili uz njega, i tako je Vladana Đorđevića, koga su počeli svi da kritikuju i tako dalje, on je počeo na sred Skupštine da se s njim šali, pa kaže: doktore Vladane, kako ste vi slatki i sve okrugli, vas bi divljaci u slast pojeli. A isto tako, jedan puta kada je doktor Vladan počeo da priča u Skupštini: mene boli evo i stomak, sve me boli, ja se žrtvujem za Srbiju. Toliko sebe dajem, ja? Za srpstvo i otočestvo. A on je rekao: molim vas, doktore Vladane, pa to je zbog toga što se vi redovno najedete kod mene na ručku. Dakle, eto, to je. Ali, dakle, za vreme Obrenovića počinju da se osnivaju stranke i ta jedna velika zavađenost. A što se tiče... Ni onda ni sada, očigledno, demokratija za Srbe nije bila, jel da? Pa da, to je jedna naša velika boljka. Kada je kralj Aleksandar dao jedan veoma liberalni ustav, 1901. godine, kada je ustanovljena, dakle, dvodomno telo, to je bio senat i skupština, dakle, jedini put u našoj istoriji smo imali i senat i skupštinu, i kada je dao jedan veoma liberalni zakon o štampi, u štampi su toliko počeli da pljuju po kralju Aleksandru i kraljici Dragi. Dakle, na primer, da kažemo svi treba da se pobune, ovo je jedan izvod iz novina, ili Srbiji je potrebna jedna revolucija kakva je bila velika francuska revolucija. Dakle, danas kada bi neko napisao tako, on bi išao u zatvor, i to je sigurno. Dakle, rušenje ustavno-pravnog poretka nije dozvoljeno. A tada, kada su to započeli da rade opozicionari, cela Evropa je kao počela da se buni kako u Srbiji nema demokratije. Međutim, u Srbiji je bilo, možemo reći, i najviše demokratije, pa i na Balkanu, a i kada pogledamo u celoj Evropi. Jedan mali što, samo da ispričamo glede toga. O Pašiću, vi ćete bolje da ispričate i o železnici. Ali Pašić je jednog dana, odmah posle Prvog svjetskog rata ili pred Prvog svjetski rat, živeo negde u Parijskoj ulici u Beogradu. Imao je svoju kuću koji dan danas postoji, ima velika tabla. I šta što se pokupila se manguparija, studentari ili đaci dođu i uvate dole Pašić, neko se sagne, onda nije bilo kaldrme, nije bilo ništa, samo onda je šoder, uvati kamen, zveku u prozor, porazbijaju mu sve prozore. Jedan put na prozoru se pojavlja Pašić, dugačka brada i maše rukama. Kaže, danas je najsrećniji dan u mom životu. Vi vičete, nema demokratije. A ja vam kažem, najsrećniji dan, jer vi ste predsjedniku vlade razbili prozore, on će imati troškove, a vama ni glava neće da hvali, ni dlaka, vas niko neće dirati. Prema tome, danas ste dokazali da postoji demokratija. Živela Srbija i živela demokratija. I cela banda koja je došla da mu lupa prozore, viknula je živeo Pašić. No, srpska nesreća, srpski usud, ko zna od kada, pa evo do dana današnjih, da ovaj narod ubija svoje najbolje i svoje vladare. Ova činjenica potvrdila se i ubistvom Karađorđevim, i ubistvom kneza Mihajla, i ubistvom kralja Aleksandra i kraljice Drage. I kralja Aleksandra Karađorđevića. Tako je. Ja zato upravo idem tim